Os newch chi yrru drw o'r Llywyn Cymru, fan hyn rydyn ni'n teithio o Gyfyrddin i Aberystwyth, drychwch faint yr arwyddion hyn rydych chi'n gallu gweld. Ac yn y trefi, dyma Llambed, mae posteri ym mhobman. Rydyn ni'n aros i gael golwg fanylach ar un o'r turbinau gyda'r cynghorydd Sir ac arweinydd Gwlad, Gwyn, Wigley Evans. Mae Gwyn yn byw ar fferm gyfagos 60 acre. So this one here had a lot of opposition locally, but it was passed through the council in planning because they wanted to get more and more for net zero. This was Plaid Cymru Council, and it is their policy is build more. And they want another 1,000, and they double, if not treble, the size of this one. So Butte Energy, in particular, came to Wales because it wasn't banned in Wales, and they've got the 1,000-ish in the pipeline at the moment to try and build them here. Ac nid dim ond posteri yn y trefi ac arwyddion ar y ffordd sydd. Mae grwpiau Facebook wedi eu creu gyda miloedd o bobl yng Nghymru yn ymladd nôl. Gwlad yw'r unig blaid yng Nghymru sydd yn erbyn y turbinau gwynt, a byddwn ni yn y Senedd ar yr 11 o Chwefror i gefnogi'r brotest.